Komiti ya MAWITHYULULUKO ya MBUNGENI ya kaunti ya KITUI NIYETHIWA na IVINDA YUMU MUNO KWOSA MAWONI ma ENENTHI WODINI ya KAUWI KITUI cha UTHUILONI wa KUKONY'A MITALATA ila INATUMBITHISWE ni KOMITII ila INANENGETWE KIANDA ni NGAVANA MALOMBE KWOSA MAWONI ma ENENTHI KUKONY'A UTAVI wa KITHANGATHI KITUI VALA ENENTHI asu MALEANA VANENE na MAWENDEKETHYO ala MANATUMBITHIWE MATHANGUNI ni KOMITII isu MAYUETA kana MAWONI asu TIMO ala MANANENGETWE ko KOMITII isu VALA iseso ila Twaiw'Ana ya MITHALATA kaunti ya KITUI endeye ENENTHI asu ni makulia mbunge ya kaunti ya KITUI kuvetanga MAWENDEKETHYO asu matumbithitwe ni KOMITII isu na makulunga KITHANGATHI livoti umanitu ni Wones Mastalo. Komiti ya bunge ya kaunti ya KITUI nele KWOSA MAWONI ma ENENTHI ma KAUWI KITUI cha UTHUILONI wa KUKONY'A MITALATA lelene KIWETHANGUNI nenzama yimwanyele na NENGETWE KIANDA cha KWOSA MAWONI ma ENENTHI kaunti ya KITUI KUKONY'A UTAVI na uthosi wa KITHANGATHI ni Gavana Julius MALOMBE. Komiti ya bunge ya kaunti ya KITUI NIYETHIWA na IVINDA YUMU kunena na ENENTHI asu etina wakumasomya ENENTHI asu MAWENDEKETHYO alanzama ya Gavana MALOMBE na atumbithise tama MAWONI ma ENENTHI mathanguni kindu kila ENENTHI amaweta tima mane MAWENDEKETHYO mo anzama esu inanengania livoti no vitu kanuna MAWENDEKETHYO mo onu wa maundu meilia kanisani wa AIC KAUWI VALA seso ya Twaiw'Ana ENENTHI ameweta kana maundu ala matumbithitwe thanguni ni komiti isu mena muvango wa kwenda kuvinya mwenenthi ndakatereke na KITHANGATHI indi kuna andu mena ukwati kana mumite nza wa kaunti ya KITUI kila ya simio vino manikana ya minori kana tameoge dukelewa na mambo kwa huko na siana hivi kwa huko na siana hivi kwa huko na kila mtu anapata kaida ndivyo ndamia kana shimilezo ni mazungumzo wa shule haikuja kwa zamani na tena ni kuonya Mungu wa katika alamu ukije wataki sports moto songe nake kwa mina kuibania Mungu baitu alafu kutokea magabana unaoga kukosa nini kutoka ofisini timu maitu alama hiyo ni nende simio ENENTHI maelese kulea kuyaniwa kuone kila nzama inathiukia kaunti ya KITUI itumite lovia cia ENENTHI KWOSA MAWONI na kutumbithia MAWENDEKETHYO mena uvitu kanuna wendi wa ENENTHI ma kaunti ya KITUI mayenda bunge ya kaunti ya KITUI KWOSA MAWENDEKETHYO ala mananengie nzama isu meanisye emo indi ti kila nzama inatumbithise mathanguni na kunengane kula kwi ukava wa serikali ya kaunti ya KITUI lakini yaje waambia kaka sisi yono mama maundu ala ENENTHI amaleana mona nzama isu inatumbithitye ni vamwe kusewa kwa ngwatano kana cooperatives cia kulunga UTAVI na uthosi wa KITHANGATHI VALA ENENTHI asu mendekethitye kwithwa kwa CBOs cha keli na kila maleana nacho ni kana nzama isu ndinakonya amwala methitwe mikuna biasala wa KITHANGATHI thini wa seso yiu ona wiyovo ENENTHI amenda ilovia cia KITHANGATHI kaivawa imwe kwa imwe kwi serikali ya kaunti ya KITUI vala maweta maundu ma ulusani KITUI ni mekathite muno na muvaka meikitano namo ni kana ENENTHI atetheke corruption ya KITUI ni ya kuka na kitu mwana kero mama wagemela ni zamani ya kubana na KITHANGATHI ila kuna bakana kikuwa kitendeo kio kuna bakana kanu ngene na wada kuja kwa na ini na bakana kina klo kuna mkiba mnaweza kuionea kao ya la kumamile ya mtwenda maoda mtwenda na nimea ni ndio mnapita anaiko oya mkwiwa wale kwa sobe tu kitu kipi kwa sobe tinga
Uyuketi na gavana wa kaunti ya Kitui kwithia Mimi Botho ananyuvite komiti KWOSA mawoni ma enenthi kaunti ya Kitui na alama na nengeto kimantha chilo vya ni serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma wia usu mausenyo mayumela ila mbunge ya kaunti ya Kitui yambisya kwikithia kana kila kinatumbithiswe mathanguni komiti isu nicho enenthi manendekethetye vala enenthi maleana livoti ya komiti isu. You are wrong. They never called stakeholders. Na hiyo kitu kwa na mao zao ya mwao. Mayuki na mama yasa hii cooperative. Ila kwa na zao ina yani kwa kumbe atende kwa kanuni. Ndio katele. Kanuni kanuni. Na ndio zao mimi na wazoni niko na katele ndio kwa bila kupale zao. Bunge ya kaunti ya Kitui kwatwa kuandika livoti kukonya kila enenthi mendekethya lilivota vilingwa mova Mutongo TV kuma KAUWI ile Kitui cha UTHUILONI wa kaunti ya Kitui. Neta Onesmus Chialo.